Nyuma yuko uyu mujyi wa Uvira umaze gufatwa na M23, ibibazo byakomeje kuba byinshi kurushaho. By'umwihariko ku gihugu cy'u Burundi, uvuye Uvira ujya mu Burundi cyangwa se ujya Bujumbura ni hafi cyane uba uri kuhareba. Ibyo rero by'umwihariko bikaba bihangayikishije u Burundi kuba M23 iri Uvira, ndetse bikaba byatumye iki gihugu cy'u Burundi cyita gifunga imipaka. Hari ibintu byinshi byavaga buriya muri Kongo biciye muri Uvira ku mupaka bikagenda bikinjira n'ubundi muri kino gihugu cy'u Burundi. Aho ngaho harimo nk'igitoro, murabizi ko i Burundi buriya bakunze kugira ikibazo cy'igitoro cyangwa se cya essence nimba ariko mu byita. Kuba rero umupaka ufunze wabahuzaga na Kongo, ibyo bisobanuye ko hari ukuntu noneho cya kibazo bagiraga cy'igitoro kiyongereye, ndetse n'ubundi bucuruzi bwose bwakorwaga. Noneho ngo bikaba bibi cyane kubona abo bafata nk'abanzi cyangwa se bagiye barasana nabo aribo noneho babegereye bari kurebana nabo n'imipaka ifunze. Ibyo ngibyo bikaba byatumye Burundi buvuga ngo tugomba gukora igishoboka cyose kugira ngo twisubize Uvira, iriya mipaka yongera ifungurwe. Niyo gahunda Burundi bufite. Ku munsi w'ejo nababwiye ku makuru yavugaga yuko ngo abajenerali n'abandi bayobozi mu by'umutekano bahagurutse ku kibuga cy'indege muri Kinshasa muri Kongo bakerekeza i Burundi mu rwego rwo kugira ngo bagende baganire n'igisirikare cy'u Burundi n'abayobozi b'u Burundi ku byerekeranye n'amatekinike bashobora gukoresha, amayeri yose bashobora gukoresha n'uburyo bwose kugira ngo hano hantu muri Uvira bongere bahisubize. Andi makuru yaje kumenyekana rero nuko ngo n'igihugu cy'Ububirigi muri iyo nama bakoze nacyo cyari gihari cyangwa se cyari cyabemereye ko nacyo kigomba gutanga umusanzu wose ushoboka kugira ngo Uvira bayisubize, by'umwihariko mu kubafasha mu bikoresho by'ikoranabuhanga ndetse no mu byerekeranye no kubaha amakuru y'ubutasi. Ububirigi ngibyo bintu bubirimo neza cyane. Nkwibutsa ko Ububirigi mu makuru ejo bundi nari nabagejejeho cyangwa se yari yagiye hanze, ni amakuru yavugaga ko noneho Ububirigi wera mu kwezi kwa mbere uyu mwaka tujye mu 2026 kugeza uno mwaka wa 2026 wose urangiye ngo Ububirigi buzaba bwemerewe gukoresha ikibuga cy'indege cya Bujumbura kugira ngo babashe gukorera operasiyo zabo mu burasirazuba bwa Kongo bikoreraho utuntu twabo. Gusa ikibazo gihari muri kano kanya, icyo kibuga cy'indege cyari cyemerewe Ububirigi umwaka utaha cy'Abarundi, ubu ngubu tuvugana indege y'Ababirigi ngo muri uru rukerera ngo yagerageje kuza kugwa ku kibuga cy'indege n'ubundi cyo kibujumbura, ariko ngo kibura ahantu indege ibura ahantu ihagarara. Ngo yakomeje kuza nyine ipariki Burundi, ikoranabuhanga riranga, itumanaho biranga, indege irakomeza irazenguruka mu kirere kugeza ngo iyo ndege y'Ababirigi yarije kugwa i Burundi, kubera byanze ijya kugwa mu Bugande. Abenshi bakomeje kuvuga ati ese ryaba ari ikoranabuhanga ryashyizweho n'aba ngaba ba M23 rishobora kuba ryatumye ryajaminze GPS kugira ngo ribangamire wenda ikibuga cy'indege. Niko abenshi bakomeje kugenda bavuga, bikari byo byatumye iyo ndege y'Ababirigi ijya kugwa mu Bugande. Gusa muri kano kanya hari itangazo risohowe n'Abarundi rivuga ngo impamvu iyo ndege y'Ababirigi yagiye kugwa kure itabashije kugwa ku kibuga cy'indege cy'Abarundi ngo no kubera ngo ikirere kitari kimeze neza. Gusa mu by'ukuri abariyo bakabihakana bakavuga ati ntago ari cyo kibazo, nta kirere cyari kimeze nabi kigeze kihagaragara no muri kano karere cyatuma indege itabasha guparika. Abenshi bakavuga ko ubwo ari ikoranabuhanga ngira ngo muri kubona ku mafoto rishobora kuba ryakoreshejwe mu rwego rwo kugira ngo rikomeze ribangamire ibyerekeranye n'ikirere. Ikindi, ubu ibihugu byinshi by'ibihangange bikomeye byatangiye kubuza abaturage babyo kwerekeza i Bujumbura cyangwa se kugana muri iki gihugu cy'u Burundi, ahanini batewe urabona bino bihugu by'ibihangange twagiye tubibona kenshi bifite ukuntu biba bifite amakuru y'ubutasi biyabona mbere cyangwa se baba babona ikibuga ahantu kiri kugana. Nk'Ubwongereza bwamaze gusaba abaturage babwo ko batagomba kwerekeza i Bujumbura, n'ibindi bihugu bikomeye batangira gusa nk'ababurira abaturage bati mwirinde kuba mwagiye i Bujumbura muri kano kanya cyangwa se mwajya mu Burundi, abariyo mumenye ukuntu mwitwara. Ibyo bigasa nkaho bigaragaza ko hashobora kuba hagiye kuba ikintu gisa nk'igikomeye. Gusa ku munsi w'ejo ubwo M23 yari imaze gufata uno mujyi wa Uvira, yahise isohora rino tangazo. Ndagira ngo uryumveho gatonya kugira ngo dukomeze twinjirane. Aba ni abayobozi bayo. Hiyo ninaomba kwa jeshi la Burundi ambalo liko mjini hapa wamejificha kwa manyumba waweze kujitoa ili warudi makwao. Njia kwenda kwao inajulikana, warudi kwao. Sisi hatuna shida na Warundi, sisi hatuna tatizo na Warundi. Warundi ndio walikuja kwetu na hawa Warundi tunataka warudi kwao. Warundi wachukue kwenye wakutana na majamaa zao, sisi nao hatuna tatizo. Na wenye wako milimani tofauti,
mipaka mbalimbali, nao tunawaomba pia washuke, waingie kwa frontiere, warudi kwao nyumbani salama. Sisi hatuna nao shida na hatuna tatizo na wananchi wa Burundi kwa sababu sisi ni wajirani na tuko majirani tangu miaka ya kutosha na tutabaki majirani hadi. Uyu ni Byamungu ubwo yari gusobanura avuga ngo twamaze gufata Uvira ariko turahamagarira abasirikare b'u Burundi bose babonye tugiye gufata Uvira, bamwe bakajya kwihisha mu mazu bakigira abaturage, abahita bajya kwihisha mu mazu y'abaturage bakiyambarisha imyenda y'abasivile bagahisha intwaro. Ati abo basirikare b'Abarundi bose bagiye kwihisha mu mazu turabasaba ko baza bagasubira mu gihugu cyabo. Ati twebwe nta kibazo dufitanye n'Abarundi, bagomba gusubira iwabo, badusanze iwacu ntago twigeze tubasanga iwabo, basubira iwabo bajye mu miryango yabo. Ati uko nta kibazo dufitanye n'Abarundi, ni mu ijambo ryavugaga ngira ngo urabyumva. Ati hari n'abandi Barundi bakiri mu misozi, nabo bamanuke mu misozi iyo bari. Ati turabemerera ko rwose turi buze kubageza iwabo amahoro, kuko nta kibazo dufitanye n'abaturage b'u Burundi, turabaturanyi ndetse iteka tuzahora turabaturanyi. Aba n'abasirikari cyangwa se n'ubuyobozi bwa M23 bwabwiraga Abarundi. Ikindi, ubwo M23 yari maze gufata n'ubundi Uvira, bari babanje gushyiraho inzira cyase twayita nka koridoro, barabwira ngo bundi gukubita kurwana n'umuntu ntumuhinzira ari busohokeremo cyangwa se ari bucikiremo ni bibi cyane ku rugamba uburi kwiteza umuntu, ni nko kurwanira n'ipusi mu nzi kinze, biba ari bibi. Uyihinzira ku buryo iri buze gusohoka ikagenda. M23 nayo ubwo yari iri gufata Uvira yari yashyizeho inzira, iravuga ati hari mwahagendera rwose, mwahasohokera mukagenda abashaka kugenda. Iyo nzira niyo yakoreshejwe, amamodoka, amakamyo n'abandi benshi batonda imirongo y'amaguru babasha guhunga. Ngo ndavuga abasirikare bagiye batandukanye bose bari bahanganye n'ubundi na M23, bose baciye muri iyo nzira, hagenderamo n'abasivile bamwe na bamwe basa nk'abahunga baragenda. Gusa muri iki gitondo itangazo ritanzwe na AFC M23, ubwo tuba turi kugenda duca mu tuntu twici tugiye twabyutse tubera hariya kugira ngo dukomeze tube turi kumwe 5 kuri 5 n'ibiri kubera ku kibuga. Muri iki gitondo AFC M23 isohoye itangazo rivuga ngo kuwa gatatu itariki 10 ati nibwo twafashe n'ubundi cyangwa se twabohoye uno mujyi wa Uvira. Ati bamwe mu basirikare b'u Burundi basubiye mu gihugu cyabo, atari ko hari abandi banze gutaha bajya kwihisha ahubwo mu misozi ziriya ho plateau zaho za hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ati rero muri iki gitondo cyo kuwa 4, ngira ngo urabizi ko uyu munsi turi kuwa 4, ati muri iki gitondo cyo kuwa 4 ku itariki 11 abo basirikare b'u Burundi banze gutaha bakajya kwihisha mu misozi, kandi benshi ngo baje gutangiza ibikorwa by'ubugizi bwa nabi tutari buze gushobora kwihanganira. Ati batangije gahunda yo kurimbura abanyamurenge ndetse n'abatutsi bene wacu batuye muri Minembwe, aho batangiye kohereza ibintu by'ibibombe buhuminyi barasa aho babonye, barasa mu baturage, bagakoresha n'imbunda nini bakica abaturage b'abasivili. By'umwihariko ngo abasirikare b'u Burundi barashe muri za Minembwe, ati biciyemo abagore n'abana. Ati kubw'iyo mpamvu bari gutuma ibyo bice nta burenganzira bwa muntu mbega babo hari, cyangwa se ntago bari kubahiriza uburenganzira bwa muntu aho hantu, bari kurasa abo babonye bose mbega bari gupfa kurekuramo ibisasu. Ati ibyo bintu ntago turi buze kubyihanganira, abo basirikare b'u Burundi turaje tugira ibintu dukora. Abasirikare b'ubundi ngo bakiri muri iyo misozi. Gusa nanone nkwibutsa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi ejo yavuze ko ngo bagomba gukora igishoboka cyose kugira ngo bisubize Uvira, kuko ntago byashoboka ko ngo Uvira yaba iri mu M23, kuko iyo uri Uvira ubundi kugera i Burundi ni hafi cyane. Bakubwira ko ari ibirometero biri muri 20 na urumva ko ari ahantu hafi cyane kuva Uvira ujya Bujumbura. Kuba rero umuntu muhanganye ya umupaka byatumye ufungwa, umuntu ari hakurya y'umupaka ari ahantu milimetero 20 na ni ikintu cy'ikibazo cyane. Umwanzi wari mu birometero 20 na ngo agere muri kapitale yawe. Ibyo nibyo biri gutuma rero u Burundi buvuga ngo turakora igishoboka cyose kugira ngo hari ahantu tuhisubize. Ndetse ikindi ngo ku kibuga cy'indege cy'Ibujumbura nibwo hagaragaye abantu bake cyangwa se urujya n'uruza rw'abantu bake cyane, ku buryo mbega ubona ko wagira ngo ibikorwa by'ingendo bisa nkaho byaciwe intege ku rwego rwo hejuru, mbega ubona ko ibintu bitari kugenda neza. Kandi urumva ko ibyo bintu bari ikibazo no ku bukungu bw'igihugu nyine, kuba ingendo nk'izo ngizo zisa nkaho zatangiye kuba nkeya cyane, ngo nibwo hagaragaye abantu bake cyane bashoboka bari gukora ingendo ku kibuga cy'indege. Burundi nta gwanko rufise ku Rwanda, nta gwanko ntako kerekana ko Burundi nta gwanko rufise ku Rwanda, nta gwanko ntako kantu gusa. Je ndavuga nti njyanga bavukana ni murabe nk'ubu mwe mu kibani wanyu, nk'umwana acumuye
rufate inkono yari kuzika arayimenye hanyuma ugeze kwagira umuhane agace yiruka ku mubanyi ngaho agaca avuga ngo dekera umwana mwagiranira imigenderanire imeze gute erega nuko kagere bimeze narumvise perezida w'u Rwanda ariko aravuga ngo bo ngo nta ngorane zabo ngo n'abarundi ngo bugaye rubi nane twugaye uko nyene yego nabazane je mbere navuze nti umunsi wo kubakira twuguruye tubakira ntituzosubira kugara bizoba biheze none abujijwe n'iki kubazana none twavuga nk'ubu bariko bakoresha iki abo ndaje mu kanya dukomeze turebe n'ubundi ibikomeje kujya mbere mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ahandi icyo ukora gusa no gukora subscribe kugira ngo ujye uwa mbere mu kumenya akantu kose kari kuba n'impinduka zose zigiye ziba n'amakuru menshi dufite y'ibiri kubera hariya ndaje mu kanya